Kendia kenta hadirin bekas sek HYC kalau banyak pajba halo ke jaman bios scholarship di kena nak kalian jong umti kata ke puli jika cara jela ubah alak menemboi ulak benar bekas sarkar kan pelaj no hadu parat sispa nurup kendai klur kepisan nak kemta ke scholarship jongki parat nurup hajar ngot sispa kandungot kisam nak puli. Dengan ini bekas sek HYC kalau banyak pajba saya kasih ke laiwing halo ke jaman pelaj sarkar scholarship. Harengkap bat kinang elam jongki samla pulih kibayadan mendapat keseng negi college prepare kiba bentuk nadu nadihu naga Shillong Law College naga IFA University naga USTM kabudan hangki apo kanapara nata naga Snapsing College napo Riboy College berkiwe-kiwe kijaka pulih kiba nginumla benjar kurtang ne bilashim ya kawai garai bat kata garai kalong ba ngin pelong ya kata kejingi ya paiba ani kata ke peaceful protest march kapan sedang lasha kasi nantai na po madan yaurang help fair bukit siya po additional sekretariat kum kadak ban peni ya kata ka jing bitar jongi kum kisamla pule halor ne ka jing menti but halor kata ka jing bungnong serious jong kade kasokar MDA hapo ka jing yalam jong ka NPP but kamta me ya u education minister ba lakman reboy ubumshim la shim ya kanu Besar, bila dia besar. Pau, pau.